Toku ingo apaptito ko María Felicita Tepano, ora te huai o te hereveri. Ta akuanga hanga i te ra au. I te tahi a ko rua, a mua ka hoena e mau te angani e hapao. Mo te ngari kiriki ena, pūro e oho mai ena. O runga i te ui ena, i e hoki atu. Ui ena, ui hohonu. Te me au pahirapa nui, me e rae. Hangau tōku kona, hangau kia au, hangau tōku nuu, hangau tōku me tātoa. Mai te wārua, ki te me e ora, ki te me tātoa o runga i te motu nei. Moa, haatura, e he tapu, i roti a tātou. I roti tātou maramarama, e hapao, e kimi mo hapao mo wai mo te tahi, ngā pokiana pūroi oho mai. Hakarikiriki tātou, i tātou manau, i te manau, o runga i te me mo te hora no nei. E manau tātou a mua, pahe me e rot mata a mua, i wai me e rikiro te tātou, mata a mua. Peira te manau, o runga i te motu nei. Maururu y Orana Korua. Este programa llega a ustedes gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social, del Gobierno de Chile y del Consejo Regional.